Pozdrav hajdučki puče i svi ostali i ljubitelji HNL-a. Dobrodošli u još jedan video, još jedne utakmice našeg Hajduka. Lokomotiva Hajduk 1:1. Reklo bi se festival promašaja s obje strane. Neću sad ići duboko u kronološku neku analizu, ali rezultat ni približno ne otkriva koliko je bilo drame, panike, propuštenih zicera, propuštenih prilika i nervoznih reakcija na utakmici. Lokomotiva i Hajduk su odigrali utakmicu u kojoj se igralo otvoreno, s puno prostora i ostalih situacija. Za neutralnog gledatelja moglo bi se reći da smo dobili sadržajnu predstavu, ali ja osobno nisam mogao sakriti frustracije kako realizacijom, tako i sa posljednjim dodavanjima u protivničkoj trećini, gdje se počinje komplicirati i raditi pogreške zbog kojih se akcije moraju vraćati unatrag. Već viđeno, ali tako? Sve u svemu Hajduk bi mogao i morao bolje kažnjavati suparničke pogreške. Igrači Hajduka su imali pregršt situacija koje su morale puno bolje završiti. U takvim susretima, kao što je bio ovaj jučer, jedan potez mijenja sve, a realizacija je stalna tema, ja bih rekao, pa i cijele sezone, a ne samo ove utakmice. Ne bi sad kronološki išao od situacije do situacije, jer bi to ovaj video potreo dugo, jako dugo. Kad se povuče crta neka utakmice Lokomotive Hajduka, ostao mi dojam utakmice u kojoj su obje momčadi mogle žaliti, ali biti zahvalne što nisu izgubile, jel tako? Od kad smo osigurali drugu poziciju na ljestvici i riješili se rezultatskog pritiska, Hajduk je potpuno potonuo, što biti svi znamo. U zadnjih 6 utakmica upisali smo 2 poraza, 3 remija i pobjedu nad Varaždinom. Kako uopće zaključak izvući na kraju sezone u kojoj im ne ide kad imaju pritisak, ali ne ide i kad nemaju pritisak? Utakmica Lokomotive i Hajduka nije samo remi iz nekog tamo pretposljednjeg kola, nego upozorenje da se velike šanse moraju pretvarati u pobjede ako se želi izbjeći nove frustracije. Iz tjedan u tjedan konstatiramo kako Hajduk ima velikih problema u veznom redu, koji se ne uspijeva nametnuti suparnicima, ali i u realizaciji, što ja stalno ponavljam cijelo vrijeme. Iako stvaramo jako puno prilika, danas možemo samo ponoviti isto i dodati da bi ovog ljeta prioritet trebao biti zadržavanje Ikera, Almene i Ante Rebića. To je moje mišljenje. Uz osvježenje u veznom redu kao i u zadnjoj liniji, jer sigurno bude došlo do nekih izlaznih transfera, što je sasvim jasno svima, tako. I na kraju bi se osvrnuo na izjavu Marka Livaje. Zanimljiva izjava, gdje se po meni kontrira ili neka kontra udara Garciji i po tome se vidi da nisu njih dvojica kliknula od početka sezone. A što bi bilo kad bi bilo?
Da jesu kliknuli, to nikad nećemo saznati. Nikad. Znači ovako je Marko Livaja nakon remija protiv Lokomotive dao je izjavu za klubsku televiziju o utakmici, ali i o lošoj sezoni, što je potpuno suprotno od onog što je nedavno, sjećate se, na konferenciji za medije rekao trener Garcia. Znači, Marko je rekao, nakon poraza Albanije, Kupa i u Rujevici 5-0 rezultatom, sjećate se, nema se što pričati. Mislim da se trebamo ispričati navijačima, jer mislim da malo koji klub na svijetu ima ovakve navijače koji danas po kiši prođu 800 km i dođu te bodriti, a ti si na -18. Ova sezona je po meni loša. Možda nekima u klubu dobra, tu je to. Ali mislim da naši navijači ne zaslužuju to. Slažem se, Marko. Također, Marko se ispričao o klubu, igračima na loše predstavi i na lošu predstavu na njegovu igru, sa njegove strane. Džentlmenski Marko. I sa ovime bi i završio ovaj video. To bi bilo to u ovom videu. Sljedećeg tjedna konačno kraj ove tmurne sezone, pa ćemo vidjeti preko ljeta šta će biti, kakvi ulazni, izlazni transferi, kako ovo, ono, i to bi bilo to, ljudi moji. Za kraj pretplatite se ko nije, lajkajte, komentirajte, odgovorit ću na svaki komentar i vidimo se u sljedećem videu ili u live, pošto znate da ja imam i live prijenose, pa se vidimo. Hajduk živi vječno, Bog i niko više. Pozdrav svima.